Сәлем баршаңызға, құрметті көрермендерім. Бүгінгі видеода келесі сыйлық. Бұл сыйлықты маған бір ағам беріп жіберді. Үлкен кісі, үлкен аға. Аға, сізге көп-көп рахмет. Алла разы болсын сізге. Видеомды көріп жатсаңыз, рахмет аға, көп-көп. Алла разы болсын. Осындай заттарды берген үшін сізге рахмет. Так, бүгін біздер мынаны ашпай шығармыз, тек қана енді обзор, кішігірім. Мынау осындай плеер. Қалай ашылады екен, міне. Бұрынғы китайский плеер. Жасаймын, жасамаймын білмеймін енді. Және мынандай мына компьютердің заты. Диск салатынша DVD. DVD-ROM дейді. Онда бөлшектеріңіз бұйырса. Және осындай радио. Подарочный. Енді ағамыз айтты, радио жасамайды, тіпті батарейкалерді ауыстырдық дейді. Нені бірақ мынаны ашқан жоқпыз дейді. Радио жасамайды дейді, өкінішке орай. Міне Россия деген приемник радио. Біздің соғыс ардагерлерге берген подаркалер ғой. Осы заттарды бұйырса бөлшектейтін боламыз, Алла қаласа. Видеоны түсіремін. Немесе мынаны кейінірек қалдырсақ та болады. Қазір даже осы видеода осыларды бөлшекте жүрейік ашып. Бұйырса. Убрал я в сторону вот эти предметы. Хочу начать разборку, обзор разбора вот с этого DVD-шника компьютерного. Бисмилля. Разобрали мы наш DVD-шник. Вот она, его основа. Внутри должны быть лазеры. Если я их отсюда найду сейчас, я их покажу, конечно же. Вот таких вот пару плат вышло. Ну, здесь только чипы. И все, больше ничего нет. И вот такие разъемы с позолоткой. Желтого цвета. Ладно. Вот этот сюда разбираю, потом вновь подкручусь. Разобрали мы наш DVD-ROM. Так, ничего тут особенно такого нету. Вот уже вот платы, чипы. Немножко меди имеется. Вот они. Ну, совсем мало. Медь с лопика и вот такая штука. Так, еще есть здесь моторчик, конечно, медь. Тоже ее мало там совсем будет. Грамм, наверное, 1 грамм, 2 грамма, не больше. Здесь ни одного лазера не вышло, что интересно. Ни одного лазера я не увидел.
Но все равно, вот это у нас получается дюралюминь, а это у нас магнитики вот такие вот, неодимовые. Я их собираю, у меня их целая куча есть, вот на доске. Вот они. Ну, еще 2 магнитика прибавится. Вот это вот магниты. Потом я их заберу за кадром. Они снимаются очень легко. Кусачками просто сдергивается и все. Немножко дюралюминия, чуть-чуть латуней и немного железа. Ну, в принципе, все. Первый мы разобрали. Теперь китайский плеер на очереди. Так, как мне сказали, здесь ничего не работает. Можешь смело все сломать на видео. Как мне Агашка сказал. Еще раз большое ему спасибо, что отдал мне эти вещи. Ну, начинаю плеер разбирать, в общем. Китайский плеер. На беттерін алып тастап, іштері осындай болып тұр. Мына пластмастар қызық болып көрінеді да. Бір мультик сияқты. Қазір біз кішкентай бір плата бар екен, бір чип бар. Болды, басқа дым жоқ қызықтыратын. Мынандай кнопкалар бар, кнопкаларды мен аламын. Кнопкалардың ішінде күміс контакттар болады. Любой кнопканың ішінде негізі күміс контакт болады. Таза күміс емес, күміс жалатылған. Мында сондай болып қалуы мүмкін, подстроечник, да? Мүмкін. Жарайды. Бір плата шықты. Және осындай мінекей. Шестеренка. Пластмасс, бәрі мусорға кетеді. Бір моторчик бар екен кішкентай. И азғантай темір болды. Сонымен плееріміз ашылды. Мыналар латунь болып қалуы мүмкін, оларды алған бұйырса. Кейіннен бірақ. Осымен бүгінгі видеомыз аяқталады, құрметті көрермендер. Азғантай заттар шықты енді. Көп емес. Ал мына видеоны бұйырса, мына радионы келесі видеода бөлшектерім сала қаласа. Оны ескертіп кетейін. Мына бір үлкен ағай бар еді, ақсақал. Соның заттары сол үйде жатқан сарайда беріп жіберген. Мынау жасамай қалды деді. Жасамайды. Батарейкадан салдық, бәрін салдық. Пломбалар ашылмаған тіпті. Міне. Солаймен тұр пломбалар. Оны бұйырса біздер келесі видеода ашармыз. Осымен видеомыз аяқталады. Видеоны сау лайк, ұнамаса дизлайк. Комментарий жазып кетеміз, құрметті көрермендерім. Сау болыңыздар, ауырмаңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.